Dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, moje ime je Edina Muslić i dolazim iz općinske organizacije Općine Centar Sarajevo. Želim vam se zahvaliti na odzivu na današnju preskonferenciju kantonalne organizacije stranke Snaga naroda za kanton Sarajevo, na čijem čelu se nalazi gospodin Vedran Dodik, aktuelni vijećnik u Gradskom vijeću grada Sarajeva, ujedno i općinski vijećnik za vijeće Stari grad. Nakon obraćanja gospodina Dodika obratit će vam se i predsjednik stranke Snage naroda, gospodin Ramo Isak, ujedno i federalni ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine. Izvolite. Ja vas također pozdravljam, zahvaljujem se na odzivu. Ovo je vrijeme predizborne kampanje u kojoj svi puno obećavaju u pokušaju dobiju vlast. Obećavaju mnogi, a uglavnom oni koji su dugi niz godina na političkoj sceni, kako u vlasti, tako i u opoziciji. S tim u vezi citirat ću rahmetli muftiju Zukorlića koji je jednom prilikom rekao: nakon više decenija provedenih u vlasti, ne možete ljudima govoriti uradit ćemo to i to, možete samo podnijeti izvještaj o tome šta ste uradili. Dakle, o drugima govore njihova djela, pa mi zato, za razliku od pojedinih, ne vodimo negativnu kampanju, prozivajući druge, već govorimo o sebi. Tako će biti i danas. Javnosti želimo da damo odgovor na pitanja koja se postavljaju, a to su: ko smo mi? Mi smo svojevrsni pokret, stranka proizašla iz naroda iz kojeg crpimo snagu, jer snaga je u narodu, stoga se i zovemo Snaga naroda. Kakvi su nam ciljevi i program? Ovo su lokalni izbori na kojima se bira lokalna vlast. Zato su programski ciljevi skoro svih stranaka slični jedni drugome, negdje identični, pa tako i naši. To je potpuno razumljivo jer u jednom selu, u jednoj mahali, ulici, svi stanovnici imaju iste potrebe. Bilo da se radi o putnoj infrastrukturi, dječjim igralištima, školama, javnom prijevozu i slično, ili se iste probleme poput bespravne gradnje, rastućeg urbicida, redukcija vode, besmislenog čekanja u redovima u javnim službama, opće nesigurnosti itd. Pitanje je samo da li su oni koji te programe nude sposobni i dostojni da ih sprovedu u djelo, a najpozvaniji su zato upravo vijećnici iz naroda koji svaki dan susreću s tim problemima i nedostacima u svojim sredinama. Takvi su naši kandidati. Nedavno su me kolege novinari pitali koja su to zvučna imena na vašim listama. A ja sam odgovorio kontra pitanjem: molim vas, prvo mi definišite šta to znači zvučno ime. Šta ga to čini zvučnim? U Bosni i Hercegovini zvučnim imenom se postaje člancima iz crnih hronika, eventualno na estradi, pa tek onda akademskim zvanjem, nažalost. Za nas zvučno ime ima svako ko u svom kvartu, u svojoj mahali, na svome poslu, u društvu ima ugled, ko je omiljen, spreman pomoći drugome, ko je dobar komšija i onaj od koga drugog glava ne boli. Ponavljam, ovo su lokalni izbori, gdje je važno da su na listama upravo takvi ljudi u sredinama iz kojih dolaze. Dakle, po tim kriterijima imena svih naših kandidata su zvučna. Takva imena Snaga naroda nudi biračima u svih 9 općina u kantonu Sarajevo. Od Trnova, gdje imamo kandidata sa liste pripadnika nacionalnih manjina, našeg Adnana Hadžića, hrabrog i poštenog domaćina, kojeg nisu uplašili pritisci, brojni pritisci sa ciljem da odustane od kandidature. Za kandidate Snage naroda može se glasati i u Hadžićima, Ilijašu, Vogošći, nepravodno zapostavljenim sredinama sa ogromnim potencijalom. Posebno jedinstvenu kampanju vodimo u 4 gradske opštine koje čine grad Sarajevo: Stari grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi grad, iz kojih se nakon implementacije rezultata izbora i konstituisanja općinskih vijeća bira po 7 delegata gradskih vijećnika u Gradsko vijeće grada Sarajeva. Zašto je ovo važno? Zato što budući gradski vijećnici posredno biraju gradonačelnika i njihove zamjenike. Lično sam ja jedini gradski vijećnik u aktualnom sazivu gradskog vijeća glasao protiv novog statuta grada Sarajeva, koji je usvojen bez da je predvidio ono što građani Sarajeva žele i zaslužuju, a to je direktan izbor gradonačelnika.
To se voljom onih koji su glasali za takav statut neće dogoditi. Pa ćemo početkom naredne godine biti ponovo svjedoci previranja i borbe koji će blok skupiti 15 ruku za izbor gradonačelnika i zamjenika te rukovodstva vijeća. Sve procjene kažu da nijedan blok, a imamo trojku i takozvanu trojku 2, neće moći sami skupiti tih 15 ruku, te da ćemo upravo mi, snaga naroda, biti taj faktor koji će odlučiti, pa možda čak i predložiti kandidata za gradonačelnika, tako što ćemo pitati Sarajlije koga oni žele za dostojnog nasljednika Benjamine Karić. To nam je cilj i zadaća. Na kraju, također, Iliđanci mogu glasati za listu Snage naroda, a njih posebno izdvajam iz razloga što je Iliđa najjača općinska organizacija u kantonu Sarajevo, iz koje dolazi i kolegica Emina Gagula, koja će nam se ovom prilikom obratiti u ime pripadnica ljepšeg i nježnijeg spola na kandidatskim listama Snage naroda. Dobar dan svim prisutnim i zahvaljujem se svima na odzivu na današnju pres konferenciju. Obraćam vam se u ime svih kandidatkinja na listama Snage naroda u kantonu Sarajevo. Ponosno mogu istaći da na našim listama je veliki broj sposobnih, energičnih i odlučnih žena. U našem izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonski pojam nosioc liste, jer u sistemu otvorenih listi, kakav je naš, svi kandidati imaju jednaka prava i mogućnost da postanu vijećnici ukoliko ostvare dovoljan broj glasova. Ipak, u javnosti, kandidati koji se nalaze na rednom broju 1 smatraju se nosiocem liste. Na našim listama u 3 opštine u kantonu Sarajevo upravo su žene na broju 1, dok u opštinama Stari grad i Novo Sarajevo veći broj žena je nego muškaraca, odnosno muškarci su manje zastupljen spol. Poznato je da izmjenama izbornog zakona od strane visokog predstavnika uvedeno da unutar liste birači mogu izabrati 3 kandidata. Uvjeren smo da će svaki birač odlučiti se za ona 3 kandidata za koja smatra da su najbolji. Sa ovog mjesta svim biračima poslat ću jednu poruku. Bez obzira da li je vaš izbor Snaga naroda ili bilo koja druga politička opcija, vaš izbor neka budu i sposobne žene. I na kraju želim reći da ovakav sastav kandidatskih listi Snage naroda u svim opštinama su formirale isključivo opštinske organizacije, te možda smo jedina stranka u kojoj stranački vrh je dao potpunu slobodu kako u kreiranju listi, tako i lokalne politike. A sve to zahvaljujući našem predsjedniku, doktoru Rami Isaku, kojem se ovim putem zahvaljujem u ime svih nas i kojem prepuštam riječ da vam se obrati. U ime Snage naroda zahvaljujem se svima na prisustvu, a posebno se zahvaljujem našim kandidatima koji su stekli snage i hrabrosti da izađu na liste, da krenu u borbu za svoje vijećničke i gradske mandate iz jednog veoma jednostavnog razloga, jer mislim da u Sarajevu je potrebno da dođu na političku scenu neki novi, neki kvalitetniji, neki bolji ljudi. Ja mislim da Snaga naroda u ovom momentu to nudi, kao što ste čuli našu prethodnicu, na našim listama se nalazi veliki broj žena i cilj nam je da pokažemo da smo politička opcija koja sama lokalno donosi odluke. Sve odluke koje su bile vezane za popunjavanje lista, za predloge za liste, rađene su u općinskim organizacijama, tako da niko nije uticao, to znači ovi ljudi su odlučili ko će biti na listama i ko će predstavljati Snagu naroda u svih 9 općina. Veoma bitna stavka je, ja ću sada malo drukčije govoriti nego što bi inače govorio. Građani Federacije i Bosne i Hercegovine su u potpunosti vidjeli
na koji način, kako sam radio ja na poziciji ministra unutrašnjih poslova i kako radim na poziciji ministra unutrašnjih poslova Federacije. To nije samo moj rad, to je rad jednog velikog tima, tako da ovi kandidati će raditi na isti, sličan i još bolji način, jer ovi ljudi su dosta kvalitetniji, dosta bolji od mene i ja mislim da trenutno od svih političkih stranaka na prostorima Sarajeva da Snaga naroda ima daleko najkvalitetnije i najbolje liste. Sve one građane koji smatraju da sam ja kvalitetno radio i da kvalitetno radim na poziciji ministra unutrašnjih poslova, pozivam da glasaju za sve ove kandidate Snage naroda u svim općinama u Sarajevu, iz razloga što glas koji date tim kandidatima, to je glas koji ste dali meni, jer ovo je samo jedna mala priprema. Moje kolege na početku nisu rekle, mi moramo reći da je ovo priprema za sljedeće opće izbore i Snaga naroda na sljedećim općim izborima će ići sa jednom veoma bitnom pozicijom. To je najveća pozicija trenutno u Bosni i Hercegovini, a to je pozicija bošnjačkog člana predsjedništva, tako da su ovo pripreme za sljedeće izbore i svi oni koji smatraju da bi Snaga naroda na sljedećim izborima trebala imati člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, u ovom momentu treba da podrže ove kandidate. Ovi kandidati se neće prodati, ovi kandidati neće raditi u interesu određenih lobija kao što se uglavnom dešava, ovi će kandidati raditi u interesu samo sredina iz kojih dolaze i meni se sviđa politika i ovih kandidata. U određenim razgovorima kad smo razgovarali o podršci ili nepodršci određenim kandidatima i za načelnike određenih općina, određeni kandidati su iznijeli svoje stavove da oni ne misle na način kako su u prvom momentu mi mislili, iznijeli su svoje stave koga bi trebali podržati i koga će podržati. U određenim općinama su donijeli odluku da do zadnjeg momenta ne odluče ko je taj koga podržaju. Šta je vama bitno? Bitno je to znači da oni vode lokalnu politiku i da se njima niko neće miješati. Posle završetka općinskih izbora, kada utvrdimo koji je to broj mandata, općine, to znači ne kanton, ne federacija, ne država, ne vrh stranke, to znači samo vijećnici i rukovodstvo općinskih organizacija će donijeti odluku s kim će ići u vlast. To znači oni će to odlučiti i oni će odlučiti sutra da li ćemo imati mi prijedlog za kandidata za gradonačelnika grada Sarajevo ili ćemo podržati jednog od predloženih kandidata kojeg tada predlože. To znači sve odluke će donositi ovi ljudi jer ovo je jedan od najkvalitetnijih timova i da vam kažem, meni je čast i zadovoljstvo da sam u ovakvom jednom timu jer u politici uglavnom ljudi vode politiku da napišu na papir i samo to dadnu tamo ovim svojim predstavnicima i kaže ispoštujte ovo. U ovoj politici se to tako neće raditi. To znači sve odluke će lično ovi ljudi ovdje donositi. I sve oni koji podrže ove ljude, pod jedan podržali su mene, a pod dva podržali su njih. Jer svi oni imaju normalno u sredinama gdje žive, gdje rade i tako dalje, već su pokazali da su kvalitetni, časni ljudi, pošteni ljudi, da zaslužuju da budu u općinskim vijećima i građani će ih prepoznati i podržati. Ali isto tako još jednom pozivam sve one koji mene podržavaju, moj rad, to jest rad mog tima, da svi oni glasaju za ove kandidate, jer glas ovim kandidatima je glas meni. Jedan političar je nedavno prozvao neke ljude i komentarisao da je glas određenim ljudima glas meni. U pravu je, samo je problem što taj političar se još nije otreznio, a njegov kolega koji mu je trenutni predsjednik trebao bi da uradi test na droge, iako nećemo imenovati, nećemo prozivati, nećemo zloupotrebljavati presove da bi prezentovali. Ali odgovorno tvrdim, to znači našim kandidatima mogu raditi testove na sve moguće, a njihovom ni rukovodstvu ne mogu raditi, jer rukovodstvo vrha te stranke je pod dejstvima droga i alkohola i neki im je na sramotu. Ja mislim da građani ovaj put takve neće podržati, da njima ipak cilj da podrže ovakvo časne, poštene ljude, jer ovdje imate sve profile ljudi, to znači sve profile. Nema djelatnosti ili profila čovjeka da se ovdje iza mojih leđa ne nalazi. I zašto ne podržati, zašto ne praviti neke promjene? Pa jedino ovi ljudi mogu napraviti promjene. Sad će praviti promjene u općinskim vijećima, a ako Bog da
Mi se već pripremamo za sljedeće opće izbore, većina ovih ljudi će biti i kandidati i za kantone i za parlamente, federacije, jer da vam kažem otvoreno, kada vidim ko se nalazi u kantonima, kada vidim ko se nalazi u parlamentu federacije, u domovima naroda i tako dalje, vjerujte mi, ovdje su naučnici za sve oni koji se tamo nalaze, ali nebitno. Sve građane Sarajeva pozivam da podrže listu Snage naroda. Snaga naroda nudi nešto novo, nešto najbolje, nešto najkvalitetnije. Ovi ljudi vas neće osramotiti, ovi ljudi će raditi u interesu vas i na ove ljude neće moći niko uticati. Ja vam se zahvaljujem i nadam se u oktobru da ćemo zajedno s ovim mojim timom slaviti pobjedu. Poštovani prisutni, u nastavku programa će vam se obratiti nosilac liste za općinu Novo Sarajevo, gospodin Denis Đogić, a nakon Novi Grad, gospodin Denis Đogić, a nakon toga i nosilac liste za općinu Ilidža, gospodin Muamer Gilić. Zahvaljujem, pozdravljam sve prisutne, predstavnike medija, naročito uvaženog ministra Ramu Isaka koji je danas izdvojio slobodno vrijeme od svojih aktivnosti, na neki način veliča ovu preskonferenciju. Govorit ću ime općinske organizacije Novi Grad, općinske organizacije koja je najmnogoljudnija općina na području Federacije Bosne i Hercegovine. Govorit ću ime kandidata koji se nalaze na listama za općinsko vijeće. Govorit ću u ime njih. Mogu reći da je ovo jedna dobra priča koja je nastala u Zenici i evo imamo priliku da je nastavimo i kako u Novom Gradu, tako i na području cijelog kantona Sarajevo. Želim istaći da se konkretno na listama za općinsko vijeće Novi Grad nalazi veliki broj kandidata, kao što reče uvaženi ministar i predsjednik stranke Ramo Isak, različitih zanimanja i profesija. Imamo kandidate koji su od penzionera, magistara, ljudi koji razumiju možemo reći najbolje probleme svih građana na području općine Novi Grad i ja sam siguran da će ti kandidati na neki način najbolje zastupati interese građana u općinskim organima, odnosno kao općinski vijećnici. Nadalje bih želio istaći da svi kandidati na području kantona Sarajevo su također vrijedni, da su, možemo reći, bez mrlje kao što je već navedeno. Što se tiče naših aktivnosti, mi ćemo nastaviti s ovim aktivnostima na području Novog Grada sa kampanjom. Svi građani imaju priliku da glasuju za ove kandidate i pozivam ujedno da nam daju glas jer mislim da to i zaslužujemo. Hvala vam. Poštovane i uvažene kolege i kolegice, Esselamu alaikum, beremetullahi berekatuhu i dobar dan. Šta da vi kažem, moja malenkost je Muamer Gilić, dolazim sa Ilidže, broj sam 1 na Ilidži i ponosito kažem na svoj tim koji predstavljam da smo pored Zenice, ja mislim, jedan od najagilnijih, najaktivnijih i najjačih timova u kantonu Sarajevu, pa i šire. Moj prioritetni zadatak, ja sam obnašao funkciju općinskog vijećnika na Ilidži još u periodu 2008-2012. Vrlo sam bio konstruktivan u jednom vijeću, na čelu općine je bio Ramet Jamir Čenanović, gdje smo dali veliki doprinos. I moja uloga je apsolutno bila tu značajna. Ja sam razradio jedne ciljeve i program imam, možda ćete se iznaditi, prvi put iznosim to, jer Ilidža je do 1995. godine bila gradska općina, a od 1995. je prigradska općina. Ilidža odvaja velika sredstva za 4 gradske općine, pa bi mi kao prva inicijativa i prvi prijedlog moj bio da Ilidža bude gradska općina. Mislim da mi to zaslužujemo po svim kapacitetima i resursima. Tako oni htjeli ili ne, ako ne,
onda ćemo i referendumom, jer mi to zaslužujemo. 61% se odvaja sredstava za kanton, a mi povrata nema, dok druge 4 gradske općine to dobijaju. Druga moja inicijativa bila je na Iliđi, što je vrlo značajna. Hvala Bogu, jedan mladi tim koji je došao na Iliđi u prošlom mandatu je izvršio svoja prilično dobra obećanja, da je Iliđa jedna od najjačih turističkih destinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, može se više i bolje. Ja sam još tada, 2008. prva moja inicijativa bila da se Iliđa poslije Laktaša iz Zagreba priključi internet. Bile su potrebne samo 2 bazne stanice da pokriva teritoriju općine Iliđe, gdje stranci koji dolaze normalno na stranici im se prezentira, kažu na Iliđi imamo internet. Što je od velike prednosti. Plus imamo prirodne i resurse gdje se može napraviti da budemo jedna evropska metropola po pitanju turizma. Iliđa koja se sastoji od 16 mjesnih zajednica je u padu nataliteta naše djece i omladine. Imamo 10 škola javnih, imamo privatni možda 2. Moralo bi se poraditi po tome da se mladi zaustave, da se odvoje sredstva, makar od 4-godišnjeg budžeta koji je bio preko 200 miliona, nije to mala cifra, vjerujte, da se motivišu mladi da ostanu, da grade našu domovinu, da grade našu općinu Iliđu i kanton Sarajevo i normalno državu Bosnu i Hercegovinu. Iliđa je isto poznata po ekonomskom razvoju i privrednicima je do sada uskraćeno da budu aktivniji, treba im otvoriti širom vrata, da otvaraju svoje firme, da se daju podsticaji i tako dalje. Imali bi pričati mi toga što šta, ne bi da oduzimam ovo vrijeme, samo ću naglasiti jednu stvar. Čast mi je, zadovoljstvo i uz Božju pomoć da sa ovim timom Iliđe, sa ovim divnim kolegama i kolegicama iz kantona Sarajeva i u Zenici gdje sam bio oduševljen na skupu, na čelu i gospodinom Ramom Isakom, koji bih pozdravio sa jednim gramoglasnim aplauzom, da budemo jedan tim, jedno tijelo koje će da diše od Čaršije do vrela Bosne i izvor ove snage nek bude vrelo Bosne, osvježenje i ponos svi u nas. Toliko od mene, Esselamu alejkum. Zahvaljujem se govornicima. Ovim bih zaključila konferenciju. Zahvalila se svima i srdačno vas pozdravila. Hvala.